на Лили Иванова. Не пропускайте и тази събота най-успешната телевизионна игра в света и в България. Всичко по 10. Чуйте мнението на другите и го сравнете с вашето собствено. Нетърпение. То ни е тежко, реално да чувате. Можеш да носиш коло, майко, карадите или мали? Kako majke, sa s kim taj? Или май. Да се скина тук. Не разбира kako majke imaju. Пустите ме. Moraš biti originala. Čekaj, Onda nek procene slušalci ko je ovde... što ima da cijene, vidi se ko je go, ko je kako. Ko je to? Opet ćete propati. 2 dinara druže. Vremea se va răci ușor, dar va rămâne totuși caldă pentru această perioadă. Se vor semnala ploi slabe. Acum la Reșița sunt 20 de grade. Să sperăm că aceste ploi vor fi cu adevărat slabe și nu ne vor strica aceste zile frumoase de toamnă. Gelu, tu ce crezi? Ce dorești? Vor fi ploi normale, ploi frumoase. Dat excepțional și de corul pregătit de la... Bună,